بله تماشا نیجا و نه مهدر بازون بسر انجام دادن هالبجارتين برلمانيين عراقي و هالبجارتين بر وقت بن على اساس روش عراقي قال لك خراب هالبجارتين دي نكرين ين بر وقت جارة كدن روش آصايب با لنه مهدر بازون دبا تمني برلماني عراقي بر وقت بريان هابه هشتا تو الندا بيكينانا حكومات راستاري بونا بروسيس سياسي لفيولاتي دروجة بدانينه رئيس الدكتور جمال كوچر او سروك فراكسيون يجرتويا البرلمان العراقي نها لدهوكي ميفان ما ايدي دكتور لدهوكي بالبغداد بالكيري بام جارجارا وصا دقلتا روشن نقاش دكين افنه ما درباز بون حكومه العراق بيكنا هاتيه دولت ياسد بيجن نوري مالكي كانديد ما ابو سرك وزيران الين دند بيجنا دبي كسك با همو الي لسريب كيف نظام اف خصوصيات دي اف بن مرجتي اف بن دبي چارچوبي دا سرنجاتا چي گل اف خوشي نشانه دنيا كو بروسيس بيتر معقد دبه ناوی خدای مازن و دلوان صلوات خدای التو همی بینرو بسرت کی 24 بن بگمان اف کسی ده بیت سرک وزیر عراق بتویا کسی که وصابیتن کو على الأقل يعني الشقام يعني تحملاوي بكتنو لان سياسي تحملاوي بكن افرو كان مازن ترين گرفت بو حكومتا دهاتي ده شبلي اف قيرانت مال شقامي هين اف قيرانت ابوريت هين اف درفتت كاري نيو اف جبلي فان خرا ما قيرانا كاديا هاي كو ناف مالا شيعية دابشي دوي بوي لا يعني كو شقام الدستي دا بروكا كو صدرية او لا يعني هيج رنگه که تقبلها کسی که وکی مالکی ناکتن لو بديتنا من هر قوتنا ناوي مالكي يعني صوتنا شقام عراقي اف بابتا بيتفيا يعني بيداتشونا كجدي بوها بيتن ديتنا من طرحه في نافي نبو هندي بويا كو مالكي بخب بيتسرك وزير بلكو بريار الدست مالكي دا بيتن بو ورگرتن ان بربجير كرنا سرك وزير كدي هكر من برينو كا فيتو مرجعية السرهبويا و لان سياسي يعني فيتو هيكل سرهبويا و وقف كي يشهمية ماستر اوياكو صدر نشيا حكومتا خب بيك بينيتن چونكو تاكا مرجوي او بو مالكيت سلطة دانا بيتن لا يعني هما هنگيجي افا قبيل نكير وقف كي وكي مالكيت كان سروك حكومته بگمان ناف هف پیمان یا چارچوب هماهنگی دا گلک لعنت هین بجن اصلا اگرم سرک وزیره که مقبول نهل بجیرین گلک شما دشوی چارچوبه در کفن چونکو امتزانین شقام نایتا کنترول کرن لا ابدیتن عمل ابتني فردانا نوفيا وكي بعربيت بجن جسناب ذاك بله دكتور كواتا وكي تجي كرم كري راوش هناك توندا بله دكتور ما بس تمنى تو البغداد تو هايداري في هافريكا نافا مالا شيعيان داي بيجمان دباتو نافي هند كسات كان جي بزاني تو زاني جي دولتا يا سفرانيات نافا چارچوبه هاف بنديه دا بيجمان مالکی بخوجی سرپرشکا ویدی که آلیه دن جانه بدید ناتش بلی مالکی کیش آلیه دن یهو صاف ما صفات دانه کسات که نوا چارچوبه هفبندیه کو بکار با حکومت پیک بینه شقامی جی رازیب که آلیه دن جی رازیب که ناوه که حسای دیاری کری هیا نافت هين بس آريشة هر مازن أوا هر كسا كي بيتن حتى بهيز بيتن وحتى حكومتا ويا سركفت بيتن وكياود بجن حكومتا خدمت بيت حكومتا تشاكسازية بيت حكومتا كمدني بيت حكومتا كشيتن يعني خلقه كي رازيكتن بيتن بري همي تشتا اف تشكي برالا او دستوام ميليشياتا دا اوه ديما هيك بينيتن اوه جي اف مروفت يت بشينوه بكن او ناهيلن ببنا سروك وزير هكر ما هي برئيس عدنان الزرفي اندام لجنه دارایی بو و گلک شخصیت و قوت بوچونا کا یا وکریه هی بو کیشه چاره سرکرنه بو دیجی میلیشیاتا گلک تنده ما هی فلاح السودانی تجربه کا باشه هی و شخصیت کا مقبوله بس همان وقتی دا یه تندل گل ویچه که برالا لوا شخصیت هین
بس اريد قبيل كان كو أفا ببن يان نو بيتن حدا كيبو في فرتنا وقف كي هاي العراقي أفا يا بسيار وقرفته هرم مظن ياكو برسفا ونياب صانهية تبدس خوفا بيني. بله دکتور پرسامی داویه داو به مبحث سرک وزیران کرو آلیه شیعای به آوای هفرکی لسر هیا لیم جبیر نکن برو سرک وزیر هبه سرو کمار پیوسته سرک وزیر راست پیره که حکومت پیک بینه سرو کمار جش کردایه حتی وگا ویجی آلیین کردان لسر پرسا سر کماری ریک نکفتنه به همو آلیین خواه پیتری کاندیده که وانجه تو بو پرسه چت بیجی گلو سر نجاوه بريز برسوا بدن بس راس كرنا نافكي من قلت فلاح السوداني من مقصد في محمد شياع السوداني عفوا راستي فقرفتك قال كان مازنا يا ما كرداك وما سيت شتيت هيم ديتنا من فيتام داين بريكا او كسي ام شري سرت كاين ببيتا سرو كوماريا ايكي شوازي حكومتا دهاتي دي چوا بيتن يا دوي گرفتت ملگل بغداد چوا چاره سر كاين یاسیه مافت هریمه و خلکی هریمه ده چوا مسو گرکین اگر ما فرسه که دانانا برسنگی خو دیتنا من وگاف که ویتن بو منه بیتا آریشه کی ده اوی سکیش سرو کومار آن کی بیتن او نگلکا گرنگه چونکو اوانه وگاف که یت مصیر هر تاکه که کردیه پی وگیره دای نبسل کردستان اما بلکل کردستان دیجی چونکو اگر اف 4 ساله ام كردت يك ريز بين يك ريز نبين يك هلويس نبين جاومل قواري هريمي وجيدارت هريمي وخلق خوي هريمي نبيتن بديتنا من افرا وشافقاف كي هيبو منامينتن و برز جنين بلاسخار چنجارا برونو اشكرائي قوتيو يا اود فيجن او تصانن چه يل غرفت تايبت ديتا قوتن لوا بديتنا من ام فيتن في شر پوستی بدینا لاکی بین وان هرسیکا بخینه بریکاوی هکر همیلان سیاسی تایبتی پارتی و یکیتی اف هرسیکا دانانه برسنگی خو وگاف که بدیتنا من هیچ جیاوازینی نه کاک برهم بیتن یان کاک ریبر بیتن یان شیخ لطیف بیتن یان حاکم رزگار بیتن یان عمر برزنچی بیتن یان هر کسی که دی بیتن چونکو هر از سلوی باوری تو بیجیا پارتی تو بو هنده رجدیل سر بر بجیر خو یان ایکتی تو بو هنده رجدیل سر بر بجیر خو دی بیشتتا من بابت حکومت دهاتیه شوازی ویده چاوی چندت خدمت آمده بیتن بابت آریشت هریمه بابت مافو قواری هریمه ایدن پا انواع هر سیک ابداین نبرسنگی خو اوادی رکفتن السر دیتنا من دیگلک سانای ترکبیت بله دکتور سپاس دکتور جمال کوچر سروی که فراکسیون گرتول پارلمان عراقی اول دو که میوانه ببو روزه که خوش دکتور